Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ninde wavuguruza mvuze ko Yesu agira neza, ninde wavuguruza mpamije ko yuzuye imbabazi, ninde wakwihakana ko yuzuye urukundo, ninde wavuguruza mvuze ko Yesu agira neza, ninde wavuguruza mpamije ko yuzuye imbabazi. Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV. Imana data wa twese nkuko namana bibabwiye iganze ibikorwa by'amaboko yanyu. Uno musi rero turi muri show igira 102. Murabona ko ibintu bije byahinduye ishusho bimeze neza nkuko tutababwiye ko tutazobata hasi. Reka mbere ngahe iburyo bwanje Safi aramutse bariko baradukurikirana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Aline. I love you so much. Thank you. Parfait. Nanasi. Amahoro. Ati atwenga kubera ko ndamubatiza akazina gashasha. Ndanayikomboye inanasi, none uciye umbwira ngo nanasi. Urayita na kwibarabara nk'izindi Urakoze neza. n'ukuri. Imana ikumera Bera. kabenzi. Amen. Bera. Mahoro cyane turabakunda. Urakoze cyane. Indirimbo ngo ninde yovuguruza icyo Imana yavuze ya Alexi. Reka tubandanye tuyihimbaza mu Imana mu kanya gatoyi turagarutse. Imirima yose yarumba n'amashyaka abura, inshuti zose zigashiraho ntabi ntamenyekana, naho natunga iby'isi n'ukuri Yesu mpagaze mbere nshize ubwoba nta soni mfite, nshize amanga mpamya ko Yesu agira neza, n'ukuri Yesu agira neza, mpagaze mbere nshize ubwoba nta soni mfite, nshize amanga mpamya ko Yesu agira neza, n'ukuri Yesu agira neza. Indirimbo ni ya Alex nuko mu byumba ivuga ngo arahamya yuko Yesu agira neza, nibaza nawe ko hamya yuko Yesu agira neza. Reka tubandanye twegera imbere. Niko hapa Baba,
niko hapa mimi na kungoja, niko hapa. Nimejaribu, hakuna nililoweza, niko kwako Mungu wangu, unitete. Nimefika mwisho wa akili zangu Mungu, Baba, Baba, unitete. Wewe dawa yangu, wewe uzima wangu, ponya majeraha yangu Baba. Nimesikia umeponya wengi, na mimi Baba niko hapa. Wewe dawa yangu, wewe uzima wangu, ponya majeraha yangu. Hakuna aliyeweza nisaidia, niko kwako Baba, mikononi salama. Siwezi ona madaktari wote wameshindwa. Nimekukimbilia Mungu, nimekutazama Mungu, hakuna aliyekuja kwako Mungu, wewe ukamwacha. Mponyaji wangu, uzima wangu, futa machozi yangu. Mwenyewe siwezi Baba, siwezi, mzigo huu ni mzito sana, nitue. Usiniache Baba, nimekutazama wewe, niko hapa Baba, niko hapa Masia, niko hapa Baba, niko hapa mwenyewe siwezi Baba, mtetezi wangu, nishike mkono Baba, kiongozi mwema, wewe rafiki yangu, nibebe, unifikishe. Wewe kiongozi wangu, niko hapa Baba. Indirimbo ngo ni niko hapa, n'umuntu atazi igiswahili ngira kayoka bindi. Bera wosigura je numvise ngo niko hapa gusa byonyine, wogerageza kusigura ngo ushobore kumenya basi nka bamwe batazi igiswahili nka je bashobore kubimenya. Niko hapa Yesu, niko hapa, niko hapa, niko hapa mimi, niko hapa bisigura utsi ndi hano nawe kuba tumvisiye ingene iyo ndirimbo iriko yavuga. Bisanzwe yariko ayibwira yuko ahari Imana nyene ikore bigibona yuko ibereye ko imukorera kuko yamurindiriye. Niko hapa Baba, ya ndi hano ndakurindiriye. Nana nawe ni kukiwasha nuko nyene ya perfect, nawe ni kukiwasha nimejua siwezi Baba, safi nawe ni Metrese nuko nyene. Reka tubandanye n'imbere gato y'uno musi nk'amajambo tubicisha ibintu bikomeze kugenda mu zubi. nakungoja.
Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye sinkiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu sinitinya nisunze umukiza umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye neza ndi kumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye ubwaneza ndi kumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye ibintu bimeze neza cyane nari nagerageje kugabanya amajwi kugira ngo mwumve ko nkanaho abana baho bafise impano urumva ko baririmba neza reka dusubize inyuma gato babanze bagafiringe mwumva amajwi y'abana bana vrema mwumve yuko nawe utoshobora no kumushyira mu mitahe yawe kugira ngo ashobore kuza akuze ibintu byawe utanga umutahe nawe akore kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza sinyiyobe inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye nezezwa ko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye niyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye ibintu ni byiza cyane murabyumva yuko turahatwika akantu iri imbere naho nihamara kuza ibintu nyine bimeze fresh tugatangura gukubita live ibintu bizoba bimeze neza reka mbere hariya kwa Bera wabyumvise gute n'amavuta nababwiye ino sezo iyi episode ya kabiri yakibasha ugiye kushitambika imbere tuzofyonyora umutwe yavuze je nagomba kumaza Bera kwanza yavuze ngo n'amavuta none ni Vesine na Maoki na Mamesa erayo nukuri avuze uko naje namushigikira uwo mushigikira perfect sawa nyene Jemeze neza ntiwibwira ibyo ntakubwira. Tu suis malade. Quand même. Tu suis malade. Niyo mpamvu nagaragaza mugobo. Icyo ni Igifaransa cyo mu isite. Tu suis malade.
ndabivuge nti reka ngende kwa Samsa shoyo no musiro wayumvise guteka ni original original yani ni mafuta moja mawese au maoki mawese yani sio mawesa yani sio maoki yani ni original arinazo atambie na yeye byandenze kweli sinavuga ngo meze ibintu vraiment numva byandenze kuri bimeze neza ati wewe warenge wahabigeze byandenze hano numva mirose ko birazamuka nk'ibindi ndani sati mvuga kakarinde zamura mashimwe imana zamura ibintu rero ni fresh karagaciyemo nkuko mubizi reka rero karagaciyemo reka rero dusabe safi yasezera bariko baradukurikira vraiment ndabasezeye ngira uku kandi murabe n'ukuri ewana chambo ya bera iyi episode igira kabiri muirabe neza ewana ni hatari byahindutse cyane byahinduye isura yani ni guhindura isura bose uturabire n'ukuri turakumeka kandi nukuri turakomeye turakomeye nukuri kuko dufise amenya komeye urakoze cyane hari ariko baradukurikira bakunzi ba Transition Ministry mugize kugira umugoroba mwiza cyangwa igitondo ciza kandi imanitse guhezagira ikiganza kiri buze kandi subscribe canke agire partage mani muhezagira urakoze cyane rero hari akantu nkunda kwa Aline hari ukuntu umuhaye akabazo zondagize je vraiment abakobwa agifise inzero nkiyi naheruka kubabona hake mugabo nyene wewe nyene aracyayifise n'abarimira urakoze cyane reka tugende kwa Perfect n'abasezera bariko baradukurikirana murakoze cyane bariko baradukurikirana imana ibahizagiye urakoze cyane nanas bayi mwakoze kudukurikirana urakoze cyane Bera sezera bariko baradukurikirana turabakunda cyane urakoze reka tugafiringe rero nanje ndababwira babivuze byose aha nabuze niyo mpera cyangwa ngo mpereze we gusa ukira kutibagira kaboro reka dufiringe gatoyi hama duhite twigendera wa dukoroke kizinga tugarenza umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye neza ndi kumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye neza ndi kumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye nizeguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.